Haleluya. Murambabarira ko ndumva ibintu byaregutse. Imana inshoboze mbashe kubwiriza. Ariko nubwo ndobwiriza ku cyumweru twataramiye kwa Pasteur Nyahumure. Ni bande bari bahari? Nguri yarubona n'umuhamya na mwene data. Imana yakoze imirimo. Hari igihe abantu basuzugura. Shobora kuba umuntu mutoya cyane unasuzuguritse. Kandi niyo ndatabwo ndi na mwiza cyane ku isura. Hari abanduta. Ariko kubera data ndimo mbera abantu umunezero bidatewe n'imirimo myiza. Ledile beya. Haleluya. Amen. Ariko kubera iki? Kubera Kristo ndimo muri shebwe. Haleluya. Reka nsome gusa Imana impeze ndimo ndayinginga ngo imbabarire mbashe gusobanura ijambo. Kandi nintanabishobora ndarisoma nindangiza niruki nicare. Kandi abantu batuze timukeneye kunyumva se. Mutuze mureke gutaha. Mureke mbabwire. Uyu munsi Yesu nima tamuntu ayimubona. Yesu yadusuye. Na mu materaniro. Rara ni wirangaraho. Imyuka izimenyana uko abarozi bimukunga ndaro baraziranye n'abarozi ba Arizona baza bahura gucya bakamamenya ko bakora muri company imwe ngaho curanga papa Samburi muza makuru tari nababwiye ubu nujuje ubutayu muri Mubwongereza by'indakiriya mu kuzimu. Amen.
aho mushira agaseka dutanga ituro yamwe nimugaruke sivyo ko bakoze Yego. ifaranga abantu nyagaraye mureke ifaranga ariko tube mu mwuga wazanye ituro aritanga tanga itangaza kirimo duheze Imana icubahiro yemwe kuti mwahaguruka yemwe we timwarusha amaguru no kwicara wumva bishoboye ntabwo ari itegeko wumva bishoboye yo haguruka tugaheza data icubahiro icubahiro canje nje uhagaze hano haleluya haleluya Imana yakugiriye neza Yep. hey sali duheze Imana icubahiro merci tugikure hasi ahimbazwe Yesu w'Inazareti ragikwiriye haleluya hey twongere kandi haleluya haleluya hari ibintu bihabyiruka kurabyumva abatazasigaye twongera kandi tugikure hasi data we urabikwiriye twongera kandi haleluya Hello. Mungu mwenye nguvu. naho kwe